Pamirsa nincapnya ni intensitas sabeh ring Bali ngawinang pesisi kute kebekin antuk lelu kiriman. Lelu inucap sampun wenten ngawit aminggu lintang sani ketar kewilanganipun kantos kalih dase ton langkungan. Saking seselesane kemargiang tim liputan Bali TV, lalu kiriman inucap akehan merupa carang kayu, balok kayu, kayu ageng mewah, lalu plastik. Lalu inucap kepanggihin ring wewidangan pesisi kute. Ngawit jam pitu semeng sampun kepanggihin makudang-kudang petugas kebersihan, sane ngeresikin lelu saking sisi klot kantor sisi kaje wewidangan pesisi kute. Made Sunarse pinaka mandor nguningayang, ngarepin lelu ring pasisi kute, petugas kebersihan kapah dados petang pos, ring suang-suang pos, mendaging 15 kantos kali dasa diri petugas kebersihan. Satios petugas kebersihan kasiaga yang taler, tetiga unit alat berat loader. Lalu sanis sampun mapupul pacang katitip aja bos ring kali kenal wire ring setre pantai kuta mewah wates legian kuta. Sanis lantur nyani pacang kebakte ke TPA Swung. Ngawit aminggu lintang sampun wenten tigang dasa truk lalu sani kapuliang ring widangan pesisi kuta. Saputra Bali TV.